wa munota 4102003 Tupaski farumasi akomeye ayakoze ziriya nkingo za zindi mwafataga ngo ni za Pfizer za Moderna n'izindi nkingo zose ngo mwagiye mufata. Trump yaravuze ngo hagomba kujyaho umucyo kuko ngo izo raporo zahishwa abaturage bakamenya aho bahagaze, kuko amaguverinoma yaracecetse, biriya bigo byagiye bikora inkingo biraceceka, abagiye bahatira abaturage ngo buri muturage agomba gufata urukingo baraceceka, bigira nkaho nta cyabaye. Ariko byatangiye guhaguruka, bari kuvuga ngo ibintu byabaye byo guhatira abaturage gufata inkingo ngo nicyo cyaha cya mbere gikomeye cyabaye muri iki kinyejana cyakorewe ikiremwa muntu. Ubwo ngira ngo uzi ibyaha biba byabaye, intambara abo zishe abantu, bisha abandi, bahemukiye abandi, ibyo byose ngo buriya ngo gutera abaturage batuye urukingo amaguverinoma akabibahatira ngo nicyo cyaha gikomeye ngo cyabaye. Niyo makuru ari kuvugwa muri kano kanya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka wenda mbere yuko twinjira ku bya Donald Trump we icyo yabivuzeho n'uburyo yatangajemo ibi bintu, tugaruke muri Sena yari yateranye ku munsi w'ejo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bahuye n'abandi bayobozi. Hari hatumemo abaganga benshi b'inzobere, abaganga nabo ubwabo baje guterwa inkingo, bikarangira nabo ku munsi w'ejo baje muri Sena bagatanga ubuhamya bakavuga ngo natwe ubwacu turi abaganga, turi inzobere, batubeshye gufata inkingo, ariko aho bitugejeje turahazi, tumeze nabi, turi mu bagenda, ndetse bakabigereranya ngo nko kubakatira urwo gupfa, kuko iby'urukingo ngo rwakoreye ubuzima bw'abantu nta kintu na kimwe gishobora kuba cyabivura muri kano kanya, mbega ngo ni ukwicara utegereje urupfu akanya kariko kose. Uyu mudepite rero yavuze yahe magambo, ariko nkwibutsa cyo banze urebe ko wakoze subscribe. Uyu muyobozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaravuze ngo ntago nzigera nceceka na rimwe, ati nzakomeza mvuge nshize amanga, ati ngiye rwose narabyanze, nanze urukingo rwa COVID-19, ndetse n'abandi benshi bameze nkanjye twanze kwiteza urukingo. Buri hari abantu banze rwose, baravuga ngo akazi mukanyirukaneho, amashuri yanyu ndayavamo, aho mwantumiraga hose muhihorere, ariko sinzigera mfata urwo rukingo kuko ntago turwizeye urukingo, indwara iravumbutse, urukingo riserukorwa mu minsi mike bahise baruha abaturage. Ubundi bivuga ko urukingo ngo rutwara imyaka myinshi cyane, irenga myinshi cyane, bakiri guperereza kugira ngo bamenye ko nta ngaruka urukingo ruzagira ku bantu, kuko buri rukingo rwigeze kujya rwica abantu benshi cyane, ku buryo urukingo bagezeho bakarubatiza ngo ni ikintu ngo cyakijije amamiliyari, ariko cica amamiliyoni n'amamiliyoni kera. Ubwo kandi urwo rwabaga urukingo rwanitaweho, rumaze imyaka myinshi rukurikiranwa, ntanswe runo rukingo indwara yaje uyu munsi nta n'umwaka urashira bakavuga ngo urukingo rwabonetse ngo badutera urukingo. Ibyo bintu ubundi ngo mu mateka y'inkingo ntago bijya bibaho. Urukingo ngo ni ikintu cyitonderwa ku buryo ashobora gushira n'imyaka 10 na 20 bakiri kurwigaho kugira ngo bazaruzane mu baturage. Ariko twebwe abatuye isi twagiye kubona tubana ngo za Pfizer zituzaniye inkingo muri Amerika, mu Rwanda, ku isi yose baduhatira ngo gufata inkingo. Hirya no hino ku isi bakavuga ngo mufata inkingo ni itegeko, ntago bigeze babwira umuntu ngo n'uburenganzira bwe ngo urushaka rufate cyangwa narufate, ryari itegeko kujya gufata urukingo hirya no hino ku isi. Uyu mugore yakomeje avuga, uyu muyobozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ngo nje nanze urukingo n'abandi benshi bameze nkanjye, ati ndetse muri kano kanya tunejejwe no kuba tutarigeze dufata urwo rukingo guverinoma yaduhatiraga gufata. Ryari itegeko muri Amerika n'ubundi kimwe n'ibindi bihugu byose byari byemeye ibya COVID, havuyemo za Tanzania n'ibindi bihugu bavugaga ngo iyo ni scam, ntago iriya ndwara yakwica umuntu, kandi kuko iyo urebye kiriya cyorezo ntago cyari icyorezo gishobora kuba cyakwica ngo umuntu, ngo cyari gikubiye gake kuba ngo cyakwangiza ubuzima bw'umuntu. Nibyo biri kuvugwa none uyu munsi wa none, mu gihe kiragiye batubwiraga ngo ni icyorezo kigiye kumara abantu ngo batuye isi, ariko uyu munsi wa none abaganga b'inzobere, abatanze inkingo n'abandi bahambaye bari kuvuga bati burya kira nta cyorezo cyari kikirimo ku rwego rw'uko abantu bakikanga ngo kigiye kubamara. Uyu mugore akomeje avuga ngo ati ndumva nanone dufitiye impuhwe cyangwa se dufitiye imbabazi abo bose bahatirijwe gufata ngo urwo rukingo, bakarufata mu rwego rwo kuvuga ngo nintarufata nshobora kwirukanwa mu kazi, nshobora guhagarika amashuri yanjye, nshobora kutagira ahantu nongera kwinjira. Ati tubabajwe n'abo ngabo bagize ubwoba bagafata urukingo. Abo nibo benshi rero batuye isi bafashe inkingo, nawe uri kunyumva muri kano kanya abenshi mwararufashe. Uyu muyobozi yakomeje avuga ngo amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu yagiye atanga raporo bavuga ko abenshi ubuzima bwabo ngo bwamugaye, bakabibimuga burundu, bagakomereka burundu, mbega ubuzima bukangirika, abandi benshi bagapfa ibihumbi n'ibihumbagiza bitewe n'uko bahatirijwe gufata urukingo rwa COVID. Nta muntu uri kuvuga ngo ni urukingo ngo abaturage bahawe, bari gutangiye kuvuga ngo ni urukingo abaturage bahatirijwe gufata,
kandi kuko abaturage bahatirijwe gufata urukingo. Kuko umuntu yakubwiye ngo nturi bwinjira utabanje gufata urukingo, ntuzongera kugera mu bantu udafite urukingo, ugomba kugera ahantu hose ugeze ukabanza ukerekana ko warufashe, ntiwemerewe kwinjira mu ishuri, ntiwemerewe gusubira mu kazi, icyo gihe ntago aba ari amahitamo yawe. Baravuga ngo ni ubushake bwawe ariko ugasinya igipapuro kivuga ngo ni ubushake bwawe ariko wabihatirijwe. Niko byari bimeze hirya no hino ku isi. Yakomeje avuga ngo ati abantu, uyu muyobozi yakomeje avuga ngo guhera icyo gihe abantu bakomeje gupfa na n'uyu munsi. Arongera yongera amagambo avuga ngo hari abanshi bakomeje kugenda bapfa, hari n'abatewe inkingo bagapfa igitaraganya. Muganga rero murabyibuka muri Eva Life sinaje bantwaye mu maboko, none dore ngarutse nigenza, narakize rwose. Okay, Eva Life mwatabaye ubuzima bwanjye bwari buzimye, none mbatuye umutima nk'ishimwe. nuko muri Eva Life nta kitunyura nko kubona uwo twatabaye yaratoye imitende. Nawe rero ikaze muri Eva Life, tugukiza umuze mu mubiri, unoze umunezero mu mabanga y'abashakanye, tunakwamurureho ingaruka zo kwikinisha. Waba warazengerejwe na infection urinaire, wazonzwe n'inzoka zo mu nda, impyiko, igifu, umwijima, diabete, sinizite, indwara z'abagore, kubura amavangingo cyangwa warabaye imbata y'ibiyobyabwenge, tambuka, igisubizo kiri muri Eva Life, kuko nta burwayi dakangara. Eva Life ikorera Nyabugogo haruguru gato ya gare iruhande rwa Kaizen Hotel. Telefone ni 0788 abari mu mahanga namwe ni muhumure kuko imiti yacu tuyibagezaho mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Eva Life. Cyangwa se bagapfa umunsi, cyangwa se yashize iminsi batewe inkingo bakahita bapfa. Abenshi kanseri zabo nyuma yo gufata inkingo nibwo zazamutse, kandi mu mubiri wabo bari basanzwe bameze neza. Uyu muyobozi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje avuga ati bakimara gufata inkingo, nyuma yaho noneho kanseri zatangiye kuzamuka, abandi batangira kugira ibibazo by'umutima. Ndaje nyuma y'ibi uyu muyobozi yavuze twinjire mu nteko, abandi benshi imitima yabo irangirika, abandi batangira kugira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe n'imitsi yo mu mutwe, mbega uburwayi bwo mu mutwe. Ati abo bose nta kindi nabari bamaze gufata inkingo za COVID, ndetse bamaze gufatana rwa rundi rwitwaga ngo ni ugushimangira, ka gashinge gashimangira bateraga, ngo wafataga inkingo rwa mbere urwa kabiri ugafata n'urwo gushimangira. Ati nyuma y'uko bamaze gufata inkingo abandi bagafata n'urwo gushimangira, nibwo batangiye guhura n'ibyo bibazo. Uyu muyobozi yakomeje avuga ngo kiriya cyorezo cya COVID-19 ngo wenda ngo cyasaga nkaho gishobora koko kuba cyaza kigahura n'umuntu ugeze mu zabukuru, kumwe umuntu abageze mu zabukuru ashaje cyane, ngo kikaba ariwe gishobora kuba cyakubita hasi cyangwa se kikamuca intege, ngo cyangwa se n'abandi bantu basanzwe bafite uburwayi butuma ubudahangarwa mu mubiri wabo buri hasi cyane, ba bantu nyine bafite abasirikare bari hasi cyane. Atariko mu by'ukuri ntago COVID-19 cyari ikibazo gikomeye ku bantu bakuru basanzwe bafite akazi bakora, basanzwe ari bazima. Ati ndetse COVID-19 nta nubwo cyari ikibazo ku bana bato ku buryo wavuga ngo ni icyorezo gishobora kuba cyahungabanya ubuzima bw'umwana cyangwa se ubuzima bw'umuntu mukuru. Uyu muyobozi yavuga ko COVID ngo byibura ngo yari indwara ishobora kuba kugira ngo ibe yakubita umuntu hasi, ngo ari wa muntu ugeze mu zabukuru cyangwa undi muntu usanzwe afite ibibazo byo kuba abasirikare ngo bari hasi cyane, mbega ngo n'umuntu diabete yarembeje, ngo nibo bantu COVID-19 ubundi wenda wavuga ko yari kubasha kuba yajegashize, ngo naho ubundi ntabwo cyari icyorezo cyaza ngo gihungabanye umwana cyangwa se undi muntu n'uyo yaba ari mukuru asanzwe afite imirimo yikorera cyangwa se asanzwe ari umuntu wari muzima. Aya niyo magambo yatangajwe n'uyu muyobozi. Akomeje avuga ngo inkingo za COVID ntizagombaga na rimwe gutegekwa ku muntu uwo ari we wese, kandi zigomba guhita zikurwaho cyangwa se zikamburwa uburenganzira bwa FDA. Uyu muyobozi niho yasoje avuga ngo gufunga igihugu, wibuke nta muntu wasohokaga mu gihugu cyangwa yinjire mu gihugu icyo ari cyo cyose muri iyo myaka, keretse bya bihugu nyine byabaga nyine bivuga ati iyo COVID ni scam. Ngira ngo hari ibihugu byinshi byagiye bivuga ati ibyo bintu ntago bibaho, kandi kuko abaturage babo ntago twigeze tubona hari ikintu baba. Ngira ngo mwabonye nka Tanzania n'ibindi bihugu byinshi. Tanzania nabwo noneho ubukungu bwayo bwakomeje kugenda bwiyongera buzamuka kurusha, ku buryo abatanzania bababonaga nk'abantu bari kwiteza inkingo cyangwa se bambaye udupfukamunwa bakabaseka bakavuga ngo twe kandi ari abaganga, twe mubona hari ikibazo na kimwe dufite, bagaseka nyine bakabona ni ibintu abantu bameze nk'aho bari kwigirisha, kandi nta kibazo bigeze bagira. Ndetse n'ibindi bihugu byose neza binahura n'iby'uyu muyobozi wo muri Amerika yavugaga. Uyu mugore yakomeje avuga ngo gufunga igihugu ku ngufu no gutegeka inkingo ni icyaha gikomeye cyane
cy'iki kinyejana cyangwa se nicyo cyaha gikomeye cyakozwe muri iki kinyejana kurusha ibindi byose. Reka tunanyurukire noneho mu nteko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ibi bibazo n'ubundi byazamutse biri kuri uru rwego nk'uko uyu mugore yabivugaga. Mbere yuko dusimbukira mu nteko ejo yari yateranye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ubundi bari kunenga no gusaba ibisobanuro, abaganga bari gutanga ubuhamya bw'ukuntu ziriya nkingo zangije ubuzima bwa benshi ndetse harimo n'ubuzima bwabo abo baganga. Donald Trump cyangwa se perezida n'ubundi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari hashize iminsi yirukanye umuyobozi wa CDC cyangwa se ni ikigo n'ubundi kiba gishinzwe bino by'ibyorezo nk'ibyo byose by'amacovid n'ibindi byorezo, CDC cyangwa se Centers for Disease Control and Prevention, CDC mu magambo arambuye. Umuyobozi w'icyo kigo witwa Susan hari hashize iminsi n'ubundi perezida Donald Trump amwirukanye ku nshingano ze, ndetse Donald Trump yahise ajya no ku mbuga ze, zino mbuga ze abayobozi bakoresha, arandika n'amagambo ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ngo ni ingenzi cyane ko amasosiyete n'ibigo bikora imiti bino twita ngo ni Big Pharma asobanura impamvu bavuga ko imiti yabo n'inkingo zabo za covid ngo byatabaye ubuzima bw'abantu. Ngo bakomeje kugenda bavuga ngo abantu benshi batekereza ko ari igitangaza kuba iyo miti ngo cyangwa se ziriya nkingo. Aya ni amagambo ya Trump. Ngo hari abavuga ngo biriya bigo byakoze inkingo ngo byakoze imiti y'ibitangaza yarokoye ubuzima bw'amamiliyoni, atari ko abandi benshi barabipinga ibyo bintu bavuga ko ari ibihuha. Trump yakomeje avuga ngo none icyo kigo bita CDC gishinzwe kurwanya indwara muri Amerika no gukumira ibyorezo n'iki kinabikurikirana no kumenya imiti yakoreshwa, ngo icyo kigo kirimo gusenyuka kubera iki kibazo cya covid. Iki kigo CDC nicyo cyagendaga kikemeza ngo mwambara udupfukamunwa, ni cyane ni cyashyiragaho ingamba kikavuga ngo inkingo zigomba koherezwa gutya na gutya, mbega no bantu bashinzwe gukomera nyine bitwa ngo ni Centers for Disease Control and Prevention, nibo babishinzwe n'ubundi. None Trump yavuze ngo icyo kigo kiri gusenyuka kubera ingaruka z'inkingo bahaye abaturage batuye isi za covid. Trump yakomeje yivugira ubwe, uyu ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ngo nahawe amakuru aturutse muri Pfizer nyine ni ikigo n'ubundi gisanzwe gikora imiti by'umwihariko inkingo. Ngira ngo abenshi baranavuga ngo turashaka urukingo rwa Pfizer ngo nirwo rutagira ingaruka ku buzima. Ngira ngo abantu benshi mwajyaga mubyumva. Hari n'umuntu wajyaga gufata inkingo ku kigo runaka, yahagera bakamubwira ngo inkingo za Pfizer zashize, ngo hari izindi Magna n'izindi, ugasanga umuntu aravuze ngo nzajya ahandi ngo ziri, yumva ko Pfizer nyine ari rwo rukingo rutekanye, ariko nta rukingo na rumwe rwa covid muri kano kanya ruvugwaho rumwe ko rutekanye. Hano bakomeje bavuga ngo uyu ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwe wabyivugiraga ngo nahawe amakuru aturutse kuri Pfizer n'andi masosiyete nyine yakoraga inkingo, ati ni amakuru akomeye cyane ateye ubwoba, atari ko niba yerekana ku mugaragaro ngo bayereke abaturage. Kuki batayerekana? Uyu ni perezida Donald Trump ari kubaza ibyo bigo byakoze inkingo ngo amakuru mwanyeretse arakomeye cyane na raporo zavuye muri ziriya nkingo mwagiye mukora, atari ko kuki ayo makuru mutayereka abaturage muyereka abatuye isi, kuki muyahisha ngo aguma ari ubwiru? Bivuze ngo n'ibyo bigo byakoze inkingo impamvu biri guhisha ayo makuru byayeretse perezida Trump kugeza ubwo abavuyemo akavuga ngo ni amakuru akomeye cyane, kuki ayo makuru batayereka abaturage ngo bayabone, nuko ibyo bigo nabyo bishobora kuba bizi ko byakoze ibara. Trump yakomeje avuga ngo ayo makuru banga kwereka abaturage, ati ahubwo bahita bajya mu bindi bikorwa bagasiga abantu bicamo ibice, atarimo nka Bobby Kennedy Jr ndetse n'iki kigo cya CDC, bose bagerageza kumenya niba iyo miti ya covid yarakoze cyangwa itarakoze. Ni ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe gukumira ibyorezo, cyafataga iziriya ngamba zose tubona biriya byose natwe ahanini twagenderagaho no mu bindi bihugu bagenderagaho. Icyo kigo nacyo ubwacyo bivuze ngo nibazi nimba ziriya nkingo ngo zarakoze cyangwa zitarakoze. Bivuze ngo abaduhaye inkingo n'abazikoze n'abazikwirakwije nabo ubwabo ntibazi ngo izo nkingo zarakoze ntizakoze, ndetse hari amakuru bari kuzihishaho kugira ngo abaturage bose batewe inkingo bo ku isi batamenya ayo makuru. Perezida Trump yakomeje avuga ngo banyereka imibare ikomeye n'ibisubizo bikomeye, ariko bisa naho batabishyira ahagaragara ngo abandi babibone. Ndashaka ko babishyira hanze nonaha, babigeze kuri CDC n'abaturage, kandi bahanagure urujijo uko byagenda kose, kuko uyu munsi wa none abaturage benshi bari mu rujijo. Ibirego ni byinshi kuva ziriya nkingo zatangwa, hari imiryango yabuze ababo, hari abantu benshi bari bafite abasaza, umusaza yamara gufata urukingo ugasanga umusaza yahise acika intege mu buzima bwe, ejo aranapfuye. Hari abandi bari bameze neza ugasanga yari asanzwe ari fit, ariko kuva yafata urukingo aramugayo, ntakakibasha kugenda, biramugoye, arasaze mu mutwe, biramuvanze, umutima urahimuhitanye.
abantu benshi ngo bagiye banicwa n'imitima kuko ziriya nkingo bivugwa ko ngo zagendaga zigasa nkaho ziniga udutsi tugemura amaraso ku mitima, abantu bagatangira kugenda bicwa ngo n'imitima. Ibyo birego rero byose byinshi amamiliyoni n'amamiliyoni byagiye bitangwa, ku buryo ariyo mpamvu bavuga bati hagomba gushyirwaho umucyo ku baturage, bagakura urujijo mu baturage, kuko abaturage bari kuvuga ngo nimba bacu barapfuye, nimba izo nkinga bazidoye nabo ubwabo batazi ngo zihagaze gute, twe twazifashe nubwo tukiri bazima, twizeye gute dufite igihe kingana iki ku isi, cyangwa se mu myaka iri imbere tuzahura n'izihe ngaruka? Kuko kuba warafashe urukingo butuvugana ukaba uri muzima ntabwo bivuze ngo nyuma y'imyaka 5 cyangwa se imyaka 2 cyangwa se amezi angahe wehe izo ngaruka ntizakugeraho. Bivuze ngo abantu rero barashaka kuva mu rujijo, n'ibyo perezida wa Amerika avuga ngo abaturage bakwiye gukurwa mu rujijo. Perezida yakomeje avuga ngo nizeye ko gahunda ya Operation Warp Speed yari igitekerezo cyiza nk'uko benshi babivuga, niba atari ibyo twese dushaka kumenya ukuri ndetse n'impamvu. Soje avuga ngo murakoze ku bw'iki gihe mwamaze kuri iki kibazo gikomeye cyane, perezida wanyu Donald Trump. This is Dr. Robert Sullivan. Dr. Sullivan is a licensed physician and board-certified anesthesiologist over 20 years. Rero dusimbukiye abo wumva bari kuvuga, uyu ni umucamanza mukuru, ni umuyobozi ukomeye, abasenateri bari bateranye, abadepite, inteko yari yateranye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse hari kuza noneho abatangabuhamya bakagira ubuhamya batanga. Hano ukuriye inteko yaravuze ngo tugiye kwakira witwa Dr. Sullivan. Dr. Sullivan aze atubwire ubuhamya bwe, ndetse ngo asanzwe ari umuganga ubifitiye impamyabumenyi, ni physician ubifitiye igipapuro, ndetse akaba anakuriye body y'inama y'abakuriye cyangwa se y'abaganga, ariko by'umwihariko bakuriye mu gisata cy'ibyerekeranye no gutera inkingo no gukurikirana ibintu by'inkingo. Atuye muganga agiye kuza atuganirize. Uyu muganga nubwo mva ari umuganga nawe aba mu bayobozi bafata ibyemezo bitewe n'igisata agiye ayoboyemo, ariko uyu muganga Dr. Sullivan nawe hano yaraje kurega, agaragaza uburyo urukingo bakimara kurumutera rwamugizeho ingaruka. Buriya iyo umuturage ari umuturage usanzwe uje akavuga ngo urukingo rwagizeho ingaruka, baravuga ngo wabona ari n'ibibazo byawe wari wisanganiwe, we nta n'amakuru ufite ubundi urinde. Ariko uyu ni umuganga w'inzobere, ndetse n'abandi baganga b'inzobere benshi bari basanzwe bakurikirana ubuzima bwabo babupima bazi uko buhagaze, akaza akavuga ati nyimara gufata urukingo nanarukozeho iperereza nasanze rwarangize gutya, rwangiza uku nuku. Bivuze ngo abantu basomye bize niyo batangira no kuza kureka. Ndagira ngo wumve. Just over 20 years of active practice in America following his COVID-19 injection. Dr. Sullivan. Urabyumva hano bajya kumuha ijambo, babanje n'ubundi kuvuga ko amaze imyaka irenga 20 mu buganga, ibintu arimo abizi, atajano kugira ngo nawe atubwire ku byerekeranye n'urukingo icyo rwamukoreye. Bamwita Dr. Robert Sullivan. Reka tumwumve. My story is not as bad. The same month I received my first COVID mRNA shot, I was featured in the Wall Street Journal's What's Your Workout column for Aerial Circus Arts. I was strong, healthy, and thriving. Just 3 weeks after my second dose, I couldn't go up a flight of stairs without gasping for air. Ngira ngo uri kumva ibi bintu ukuntu biteye ubwoba. Uyu muganga aravuga ati njyewe ubundi nari nsanzwe meze neza, nta kibazo mfite, nkora siporo. Avuga n'ikigo yakoreragamo siporo n'abo bakoranaga siporo, nari nsanzwe nikorera siporo, meze neza, mfite ubuzima buri ku murongo, nta kibazo na kimwe mfite, mbega ndi umugabo uri fit, nta kibazo na kimwe mfite. Atariko kuva natangira gufata inkingo, ngafata urwa mbere, ngafata urukingo rwa kabiri, ngo nari ntangiye kujya nurira escalier z'indege nkahita nahagira umwuka. Urabona nk'ukuntu umuntu ashobora kwirukanka nka metero nk'ijana, kumwe kuri umwuka yahagira nyine, urumva ibihaha aba yabikoresheje cyane, ibihaha aba yabikoresheje ku buryo bushoboka. Uno mugabo wari usanzwe ari fit, umuntu ibaza umuntu usanzwe yirukanka kuzamuka tuno tu escalier tw'indege, n'utu escalier tungahe, atari na zazindi zirebera ijuru n'utuntu dutonya cyane. Ibaze ngo kurira ziri escalier, ngo nari nsigaye nzurira nari umugabo uri fit nyimara gufata urukingo rwa kabiri, umwuka ukancirana nkahagira, abantu bakanzanira amazi bakavuga ati bigenze biti. I became short of breath doing even simple things, walking, standing, even speaking. Uyu mugabo akomeza avuga ngo ikibazo cyo guhumeka kuva nafata urukingo rwa COVID rwa kabiri cyatangiye kumbera ingorabahizi, ku buryo niyo nabaga nkoza akantu gatoya natangiraga guhumeka insigane. Ati niyo naba nakoze utuntu duto, ngo harimo nko kuba nahagarara, naba ndi kugenda gahoro kwa kundi umuntu aba yigendera n'amaguru gake gake, ati wasangaga ndi kwahagira ibihaha byenda kumvamo, naba mpagaze byonyine nkahagira ibihaha bikenda kumvamo. Ati naba ndi no kuvuga gusa nk'uko nguko ndi kuvuga, atugasanga umwuka uraciranye meze nk'uyirutse ibirometero 50. I had constant chest pressure, arrhythmias, and overwhelming fatigue. I cannot overstate the misery.
uyu mugabo akomeza avuga ngo byatangiye kunzamo noneho ntangira kujya numva mu muhogo nameze neza, ntangira kujya morana umunaniro udashira. Ibyo bintu ndi kuvuga ibyo bimenyetso abantu benshi babyiyumvamo, hari abajya babimbwira, hari abantu benshi bari bamwe ngo uzatubwire ku bya covid n'iki, ariko nkavuga nti ntago mbyizeye neza, reka dutegereze. None abaduhaye imiti ubwabo batangiye kwinyuramo, batangiye kuvuga ati biriya bintu twabahaye natwe ubwacu ntituzi nimba byarakoze cyangwa bitarakoze. Perezida wa Amerika ubwo ari kuvuga ati bino bintu mugomba kubishyiraho mu cyuma mugakura abaturage mu rujijo. Abaganga b'inzobere batangiye kuvuga ati ziriya nkingo natwe zatwiciye ubuzima, kandi ari abaganga bahambaye ngo twemera ku isi muri bya bihugu by'ibikomerezwa. Uyu ni umwe muri bo ati natangiye kubaho mporana umunaniro udashira. It felt like my body was failing me. I was experiencing right heart failure. Still, I questioned myself. Was this real or in my head? Uyu mugabo akomeza avuga ngo natangiye guhura n'ibibazo bikomeye, numva neza ameze ngaho umubiri wanjye, umubiri kwa kundi umubiri uvuga ngo umubiri urantengushye. Ntangira guhura n'ibibazo by'umutima. Ubundi urukingo rwa covid rwatanzwe n'ibibazo by'umutima ngo ni ibintu bigendana gutyo, ubundi ntibijya bisigana. Uyu muntu buriya tuba twaracecetse tukanga kubivugaho kuko abaganga benshi batari bari kubivuga, ariko abantu benshi byari byaratangiye kera kuvugwa. Twari dutegereje ko ba nyirabyo abemeje izo nkingo, ibigo byazitanze bagira icyo babivugaho kugira ngo natwe tugire icyo tubabwira. Uyu muganga aravuga ati natangiye guhura ibibazo by'umutima bikomeye cyane, ntangira kuvuga ngo ibi biri kumbaho cyane, ibiri mu mutwe wanjye. Since I was stunned to realize this is how I likely die. The diagnosis was pulmonary hypertension. I had damage and narrowing of the blood vessels in my lungs, restricting blood flow and straining the heart. This isn't like regular high blood pressure. Pulmonary hypertension is usually progressive and fatal even with treatment. There is no cure. It felt like a death sentence. Amagambo no mugabo avuze na amagambo akomeye cyane. Uyu muganga bita Dr. Robert Sullivan mu nteko y'abadepite, abayobozi, abasenateri n'izindi nzego zikomeye zirimo n'iz'abaganga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bya bigo byatanze zino nkingo byose byari bicaye muri iyo nteko. Uyu muganga yakomeje avuga ngo nararwaye none ntangira gufatwa n'indwara twakwita ngo ni indwara y'ibihaha, ariko ikomeye cyane, ikagira noneho naho ihuriye n'umuvuduko w'amaraso ku mutima, ku buryo noneho ngo uyu muganga yavuze ngo naragiye mpita mbibona ko byose byatowe n'urukingo, ku buryo iyo ndwara yarwaye ibangamira ibihaha bye ndetse ikanabangamira umutima icyarimwe, bikamera nk'umuvuduko w'amaraso, imitsi y'umutima ikagenda igasa nk'iyegerana cyangwa se igemura amaraso ku mutima igasa nk'iyegerana, bikabangamira n'ibihaha bye, atangira kugira indwara mu myanya y'ubuhumekero. ngo iyo ndwara ikibazo cyayo twatewe n'urukingo, ntago ari indwara ikira, ngo bumeze nk'uwakatiwe urwo gupfa, nyine ubumeze nk'urwaye indwara idakira akanya kariko kose, baba bagomba kuza bakakujyana bakajya kukwica. Niko no muganga akomeza avuga ati ingaruka twatewe n'urukingo nta nubwo ari indwara wenda twavuga ngo zizakira, ati ni hahandi ubumeze nk'uwakatiwe urwo gupfa akanya kariko kose utegereje gupfa. Uyu ni muganga ukiri kutwibwirira. Reported my case to VAERS, the Vaccine Adverse Event Reporting System. Most doctors I know had never heard of it. Fewer understood that it carries mandatory reporting requirements. I was never taught about you are on your own. I've had to adapt. Maybe some of the novel treatments I tried helped. On the outside, I look fine. I returned to running, even to aerial arts. That brings me joy, but also unease. I've lost half my lung capacity. If I can look this normal while carrying that much damage, how many others are out there suffering silently? Uri kumva amagambo no mugabo asoresheho avuga, ariko kano kantu ukumve witonze. Uno mugabo yakomeje kuvuga ngo izo ndwara twatangiye kugira s'ubuzima, naje kwegera FDA negera CDC, bya bigo nakubwiye n'ubundi biri mu bifata ibyemezo n'ibyemeza imiti n'inkingo n'ibindi byose. Ndababaza niko nanduye cyangwa se izi nkingo zangizeho zino ngaruka izi nizi murabivuga hiki? Ati baracecetse baranyihorera. Nibwo nagannye ibigo n'ubundi bishinzwe byo mu Bwongereza by'ubuganga, nabo mbabwira ibibazo bihari, nsanga ari n'abandi benshi batanze ibibazo, ariko n'ubundi icyo babona n'iki, baraceceka bakigira nkaho batabyumvishe ingaruka watewe n'urukingo. Uno mugabo akomeza avuga ngo bivuze ngo kuba warahatirijwe guterwa urukingo ngo nibwo uzagira ubuzima bwiza, ugahura n'ingaruka z'urwo rukingo, ngo urabyimenyera uri ku giti cyawe, nta muntu wajya kubibaza. Babandi bakubwira ngo nutiteza urukingo ntiwinjira aha, nutiteza urukingo ntago uzahabwa iyi serivisi, ngo ingaruka zavuye muri urwo rukingo baguteye nimba uri guhura nazo, ngo urabyimenyera, nta muntu n'umwe ujya kubibwira. Na babandi baguhatiye kurufata ntago wamujya imbere umubwira ngo none za nkingo wamatiraga gufata ko zanteye ingaruka, wamaye agahimbaza musiki cyangwa mukareba uko mumvuza. ngo ibyo byose nta muntu n'umwe ushaka kubyumva, ngo nimba uzi ko wahuye n'ingaruka zavuye ku rukingo wafashe urabyimenyera.
kuko ngo za FDA na za CDC n'ibyo bigo bindi byose yagezeho ngo byaracecetse nta kintu byamusubije. Uyu mugabo yakomeje avuga ngo ntago ari ukuvuga ngo undebye inyuma naramugaye, niyo magambo yakoresheje. Yavuze ngo ubuzima bwanjye bwarangiritse, nasubiye no muri siporo ndiruka nkora iki n'iki, atari ko imbaraga ibihaha byanjye zari zifite bisa nkaho izo mbaraga zagabanutse mu kimwe cya kabiri. Uno mugabo yasoje avuga ngo nimba mfite umuntu andebeye inyuma yabona ndi muzima wenda kandi ngiye muri ngiye narasanze mfite ubwo burwayi buri kuri urwo rwego, nimba umuntu andebera inyuma akabona ndi muzima, ati imagine abatuye isi twese turi kureba twabareba inyuma tukabona bameze neza ni bazima, ariko indani bafite indwara nk'izo ngizo mfite bararembye nk'uko nguko ngiye mbeze imbere. Urumva uno mugabo yatubwiye ngo ibi bibazo mfite nta kanya kari kose urapfa, nta n'umuti w'uburyo wavuramo izo ngaruka twagezweho n'urukingo. Ati kandi iyo ndebye inyuma ubona ndi muzima, wenda uyu nuko ari umuganga w'igitangaza ukomeye ushobora kuba yanamenya ibyo birwara bindi n'ingaruka yagezweho n'urukingo uko zingana. Yasoje avuga ngo nimba ndebeye inyuma nicaye hano ndi kuvuga wagira ngo ndi muzima, utabibona inyuma ko narangiye bitewe n'izo ngaruka z'urukingo. Ati baza abandi bantu batuye isi bafashe urukingo nabo ureba ukabona ni bazima cyangwa nabo bireba bakagira ngo ni bazima, ariko bafite ubwo burwayi nk'ubu mfite muri kano akanya kariko kose bwabambura ubuzima. Turi kuvuga ni byari biri kuvugirwa mu nteko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abasenateri bicaye, ibigo bikomeye, abatanze inkingo n'abazikoze bose bari bahari. Perezida Trump yababwiye ngo ndashaka ibisubizo mukura abatuye isi mu rujijo, kuko nabo ngo biragaragara ko namwe ubwanyu mutazi ngo inkingo zarakoze cyangwa izakoze cyangwa zagize izihe ngaruka. So again, I would say that a doctor telling Ms. Tommy that a seizure after a vaccination is perfectly normal. That's a lie. Yes. I mean, it's a jaw-dropping lie. But talk about the spike protein, because what we're hearing now is what I'm seeing is everybody, it's all being blamed on long COVID. You know, the brain fog, it's all about long COVID. Uyu ni Senateri Johnson waruyoboye iyi nteko. Hano yakomeje avuga ati ni byinshi bagiye batubesha, agenda asobanura ibyo bari bamusobanuriye muri iyi nteko byose, ndetse n'ubuhamya bwari bwagiye butangwa. Aravuga ngo bisa nkaho abaganga bagiye batubesha nabo bakoze inkingo. Ati wabasaga nk'umuntu, ngira ngo mwarabibonye, hari nk'abantu baterwaga inkingo bamara kumutera urukinga ku kanya rukimugera mu mubiri akiri kumwe n'umuganga na kamera zihari, ukabona yise yikubita hasi ameze nk'umuntu urwaye igicuri, kwa kundi umuntu urwaye igicuri nyine asambamo n'iki n'iki. Uyu mugabo Johnson, uyu musenateri, yavuze ngo biriya twabazaga abaganga tukababaza ngo ko hari abantu muri gutera inkingo tukabona bahise bikubita hasi bameze nk'abafashwe n'igicuri, bakatubwira ngo ni ibintu bisanzwe kuba waterwa urukingo, ngo rero umubiri wawe nturwakire neza ngo ukahita wigaragura hasi. Ati ibyo nabyo ni ibinyoma. Abaganga bari muri iyi nteko baravuga ngo ibyo ni ibinyoma, baratubeshye, ntago ari ibintu bisanzwe kuba umuntu bamutera ngo ni mu rukingo ngahita yikubita hasi yigaragura amere nk'urwaye igicuri. Nubwo abaganga icyo gihe batubwira ngo ni ibintu biri normale, ngo ni umubiri utarwakiriye neza, ariko ngo ibyo bintu ntago biri normale. Muri iyi nteko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuze ngo ibyo bintu ntago biri normale, ntago ari ibintu bisanzwe, ni cyari ikimenyetso ahubwo kigaragaza ko ibyo bari kudutera nabo ubwabo batazi ingaruka mbi bifite ku buzima bwabo. Nawe ushobora kwibaza kino kibazo nk'uyu muganga yabajije muri iyi nteko, avuga ngo baracyari kubisobanura ntibaragera ku mwanzuro. Abantu benshi batanze ibirego baravuga ngo amaraso yacu yatangiye kutatembera neza, mu biratangira kugenda amera nk'ayafashe ku buryo ki atagera ku mutima neza, bigatuma abantu bacu bicwa n'imitima. Ni ingaruka nyinshi nyine zagiye zigaragara mu birego byinshi nyuma y'imyaka igera muri 5 abantu batewe inkingo nyine za COVID-19. Uyu muganga yabashije ikibazo kivuga ngo nimba abantu bambona bakambona meze neza kandi imbere nzi neza indwara mfite n'ingaruka natewe n'urukinga akanya kariko kose napfa, atibaze n'abandi bose batewe inkingo bari hirya no hino ku isi, umuntu ukabona ni bazima cyangwa se nabo bakwira bakabona ni bazima, ariko nabo umubiri wabo warangiritse kuri rwa rwego rw'umuntu nyine, rwa rwego rw'ingaruka z'umuntu wafashe ziriya nkingo za COVID-19. Ati ibaze uwo mubare uri hano hanze. Ibyo ni iperereza bari gukora, ubuhamya buri gutangwa. Ibi bigo byakoze zino nkingo za Madina ndetse na za Pfizer n'ibindi bigo byose, ni zari inkingo nyinshi zigiye zitandukanye. Bose Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabategetse ko bagomba gutanga raporo bamweretse. Bivuze ngo Perezida Trump arabizi ibyo bamweretse ngo ni ibintu bikomeye cyane, ariko yavuze ngo ibyo bintu kukimubihisha abaturage bakurwe mu rujijo nabo bamenye izo raporo. Ngira ngo ntago ari ubwa mbere umvisha ko runo rukingo twagiye dufata twese rwagiye rushidikanywa kuva kera, bavuga bati ubundi urukingo ruboneka gute mu gihe kingana n'amezi cyangwa umwaka umwe ngo urukingo rurabonetse ngo rw'umuti, ngo ni ibintu ubundi bitajya bipfa kubaho.
tanga igitekerezo cyawe muri komenti. Mu kanya ndaza dukora ikiganiro cya part 2 turebe ubundi, kuko hari ubuhamya bwinshi bwari bwaragiye butangwa, ibirego byinshi byari byaragiye bitangwa hirya no hino ku isi, ndetse dusubire no muri iyi nteko tuze kumenya ubundi iyi covid. Hari abaganga bagiye baca inyuma bakaza bakamena amabanga bakavuga bati tuzanye amabanga ya nyayo, biriya bintu bari kubatera mu byitondere, baduhatirije kubibatera, mutubabarire. Ibyo byose turaza kugenda tubyinjiremo, kuko n'ubundi ababiduhaye nibo ubwabo batangiye kubyishyirira hanze, bya bigo ngo bikomeye ku isi, bya bindi bifata ibyemezo bikurikirana ibyorezo, nibo ubwabo batangiye kubyishyirira hanze. Niyo mpamvu natwe ubwo byageze no mu nteko za Amerika tugomba kugenda noneho dukomeza tubigarukaho, kuko ubundi baravuga ngo mu gihe utanze urukingo rukaba rwagira ingaruka ku muntu, murongera mukanakurikirana abo bantu mwahaye inkingo, mukareba noneho nimba hari ikindi mwakora kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza. Ariko ngo abagizweho ingaruka n'inkingo baratereranywe, nta n'umuntu ushaka no kubumva, byaracecetswe kuko bameze nk'abari gusibangagira ibimenyetso by'ibyo bakoreye abantu. Abandi bagakomeza bakibaza ngo uyu baye umwaka ugera ku wa 4 cyangwa wa 5 abatarafashe urukingo ko nta kintu bigeze baba, byagenze biti? Ibuka gukora subscribe, igitekerezo cyawe muri comment.